don't for my more Quaba, ADUMASA TV, but more than say where did you make YouTube, Facebook, TikTok, all the social media handles. Now, one more again, so I will comment session one of Eddie and my gang. That Lumba Charles could do for so. A corner this year, our Danny Bunkum, so our friend to manage Timo. New workings and some said be one of my Yabusia, one and Yabusia. I quite say, well, my more as a book of Abbey Fontaine, social media platforms, so they are here to be money, Abusuapanin, near to be money, one call court, team legal wife, team side check of force, I say, Quacky Bejama, none da. Sebi temwa for Edina no disem eba two jano that Lumba and Semono Papa Shee any Abusuapanin ko fi so e friend Abusuapanin to park said the media no so wagye ne DSC afana de omko PM e wo ye UTV United Showbiz Juma die so na abusua menim se Papa Shee abusuani enim se ono na yi ne hyehye nyina wo de sebi mpreduasa eba be tudwa na ansa na no abofo so masenema de ne Juma die eba be so mo yakosi kuto se yentare Top Solo Electricals and Namkani to go your success to coach and Nina or come be and a wabwa. I'm a babetan. We can have a bit test or no any sim fin one. No be our friend if you don't watch him Kwan and intimate no be no about fair flu, but so may bako a dabako crowd numbia and ye. As an young conny and conquer her. You could see him come my course so our United Showbiz. United Showbiz Jumedino, as one or young cock, near Conco Timra, and some Papa Shee, Abusuapanin, and so seven previous are added to ja, and some more sabi Papa Shee, Tina UTV, Casamphony, so at to money, Abusuapanin, now a binimo sabi extra some Serenia Bassa, our move business, and Papa Shee, a bisa, say Abusuapanin to park in one no any dear na, young cock, na young cohemra, Yakoba. Na yenso so ya ba betnase menu enu mi enu asinkonya enu ade pa ne ba ye enenso so atesam hene kwaku woda so wa ono de wo se wo file for appeal ono ane diem wo se ne wo be kwa appeal say ye ya mfoni aba bonten ye maami akosu ase wa fosu ye papa dadi Lumba ne ho kafo wo Germany no e de nkranta ne adanse mfoni aba bonten abekire se wo no and ye legal wife ono na mrama no kwan wono na sebi mpreduasa ya ye ne ho ade ya ma me odo broni Rebecca ana Priscilla so wonte ase yenkwai na yenko bobo ho emfamla na ansa ma no makwaku akwaba na me ne kwaku ni nkomo bi kwaku yemfoni na ba no ansa me ma me nua kwaku akwaba ne yentwetwe nkomo na yenhwe team legal wife so far de omoye de afa de ababonten kwaku omoye adum na mo so obadi adum it is here na yese mo se mo fale for appeal mo kwa anisa sisi ya pesi bi se kwa koyomfoni bi aba sisi ansa ya koyeni aba age na so isi amfoni bi aba abonten aye Papa Shee ene Abusuapanin ko fi uso okohwem yenu aba Empress Gift ni Showbiz awoye no ye UTV ne so a wo mo mienu ko pie so ho no kwaku sesenke ya mpatampanifo yi mienu a ke bitima kwa akoba sa wo bitima to mo nsa kura o 7 predators national platform ye United TV so ama se bi de be se koba ama wo ye 7 predators asem sho ni wadi niema we nyina achi ache ekoba ne se bibisi ya na wo fa ne sen okay me da se idi kan me chia legal wives fu nyina ma ya wo moto mo bo asia me atete wonom na ye de kawa atu ye bo asia be fia be wore wo mo amamre ni amane kwan so na sofo ede Yankopon ehira so na ya je atum na gara na ya jitum se ya wade na ye nmunyam hyede ma ma nyina nti oba bi a watena se hwe ne ho so am ya wore no wo ye yire nti safo nyina no pa ano pay me chia wo mo na afeso so masen Yankopon se on fa sa chikifo nyina so so bo ne enche wo mo esan se wuti wiase na wo so bedu obi ani oti wiase na wo so wo de umpe na so wo pobi de ukota obi de ho akodi na yire ni ene na mani de a ene na mujejereje de a yankwa ni mo hwi ni yankwa ni yankotie ensema Papa Shee ene Abusuapanin ko fi so Abusuapanin to park opie mu e wo United Showbiz no omode tudwa yenhwemra sisi ena nye yie nso a obi amfa me nkokot Abusuapanin me kope sebi bosia kakra ba ye na me nya amfa so no so no man kasem na makope bosia bantime tiska sei adana me sofu tim chacha se me fam sika nye
na ya akire ne mate mete ne say enye iska na bi ni ho no wakofa buzu apani ye nyina ye ko jiji iska nyongwa na ko pa buzu na ko ji kura say ba ye ko mama ho ye ko ba omi 100,000 say de o kan no say de o kan na ko o mu bu aye so appreciate them I don't know make no me say ko ji bu bi amadi say o so na ko ji bu so tre na ha say takashine mfanya bu tre Mbacho please onya so not host please so don't point at me calm down you got to be respect okay calm down you got to be respect are you host calm down are you host please so are you host I need someone you like us come down are you host am I talking to you please be disciplined so Papa say discipline down patch I'm talking to you so Papa say yeah me so why you jumping in so Eyasem na me so but the way I wo ya address too much but onu so have to object listen to me because many na kasa on say me kan me obi u kasa no tie me obi enya kwaji jijika tie so no akwaji bosi na wote man kwaje bosi ano abi tie no abi tie no na se da nya se ye ko ye na dia wo ye mama tie so for say dia wo ye enya wo na wo floor aha mini so problem be pacho mini problem problem kasa no da one bem uso be mu one or be mu big because me so photo na you guys all go je bo so photo clear the and go for me na man ye sika ba o mi ma 100,000 nya sika no so do me na look it on our please it's so for money ye adi na utu ani agu me so di ai that do and some now can ko please my papa she dey Ghana for I appreciate them say go for be bua like I'm not what you say me can go na so say there o so no ya sa ma ne bre mama kan je so da ya start adwuma no so me so da pa chomba so for me so we need die manda kwan mane kasa owia mema kwan ma wa ba be chire Mesrew. So say ya mo bosi ama me nche o. Man kasi ya mo bosi me pacho ni me na pacho yenko. Yes start no. Yes start. Enko u de. Ye ko week no. Bosi na o say ya mo no. Me ko pair bosi 400 Ghana cedis. 400,000. Ena yiti NCD 200 ebeka ekoye 600 actually 600 no ena rounds no ai wo ka no ye nyina ye komo omo boaboa ye enu sika wo ho bedwen ka se ye mobosia se ye boy ewie ye te sika no komo anipa kroro ana wa hu na so man ko bobosia eboa ye me tie me da so amobosia me se wa man obi ahu se wo na akọ bobosia be ye so no de busia na no me ni problem tie o se ngofo boa ye na me so me ko bobosia be ni ada o mo ase enugu se na go pay iska ni didi o pe bia na uyiye no go iska enu ango mu ko iska mko ni aloki no bisanze me na aloki sika oni lawyers no go lawyers we wie court o mo fa ye chi o mo check e bank ye dia to go out Suffer. Only doctor, only lawyers now go and that dia so abafi. Ya ko sa ba ko ni ko na lo ko ye. It is suffer. Ya wo ye. Ya ko be bisa wa se. Da yen ka so. Na what so be say program. Na what the injection. Da yen ka so. What is your major problem? You are here to explain yourself. What is your business? Obviously I am kwada na ya Mama, wakoma no obi sawo. Entino. Yeah na oyi set shala. Enra, who are you? I'm in Nana Yakusa. Who are you? I'm a dangerous papa. Stop with that.
We are patrol. Suffer me patrol. Suffer me patrol. Aha. Let me put this on record. Obiam na. Where would you go? Your behavior shows. Yeah. Yes. Suffer. Obiam me patrol. Waiting mama kosia say what go check all your programs go and check bias programs no me any perfume na one mom timi kan ko you are bias perfume so you are bias you are bias who na we bias me ba me first time mama me program here I put it to you first time mama me program here you watching Ghana nyami nipa you watching your dance I saw your ban eating out the corner. Your banting at the you want to make us say you be watching us. Yes, every day I watch you. The show doesn't belong to you. I'm not saying the show doesn't belong to me. You have to be fair in your program. We are doing. You have to be fair. In any case, you have to be fair. And the brother wants me Ghana. And the cry there. Who you bushing? Say if an apple, who you bushing? Yes. Who are you from? I am representing a Kosia Poma. Are you a family? Are you a blood? Of course, yes. You what is the truth? What tell us it? A truth. Tell us the truth. A truth. You think what is the truth? You think you're suffer? Yes, of course. Yes. You are funny. Suffer. Obi wari amoso wari. Any abusua papa Shee any Abusuapanin to pack Abusuapanin ko fi wuso na ye kokkohwe ye asabi omototo mane mane omo na ye bidi ka akoye nua ba gina so gina ho ye e do oba de ase oye oba eyi abafie abusua na woso hwe na osiesie ye no ye ntoto ye ma ye sie funu na papa Shee any Abusuapanin omo mienu se na woka de papa Shee eya dia eye mebufupa because who besu jawan be hwenkwan mu papa Shee no papa Shee o besu jawan be hwenkwan ba de wi wo se bi ye no wa ye ne ho kuntan se wono na ye Abusuapanin e wo mo se wo pen akosua se wa na akosua se wa so ye dade Lumba jira eno nkire se because of say wo ben ntin wo ye Abusuapanin ba me fa blame ni ma papa Shee bebe ne mom be de ma eye Abusuapanin ko fi wusu e bi se waye ne ho slow dodo Abusuapanin die ni kwan se wo ye potesa senka Abusuapanin ko fi wusu yo bia o ma ne ho so na ne ye dia ka megidi se eye akosua se wa ne odobro ni case ne kenko piem wo court akobehwe esiesie bibie nti wo ye Abusuapanin na wani nya din dia obia betimi afa ososa because papa Shee wo huni say Abusuapanin confused na nya din enu nti na se ne offer na so sa se sai se wo ye ne de opabia se ne wo nya Abusuapanin wo papa Shee wo nya Abusuapanin but Abusuapanin confused actually date set 13th December no pese wo yi ne dehie that Lumba na ne wo ye na yie won so wo nya Abusuapanin wo na wo be kire say sa date no emba so na mom wo pese wo mom de share 14th March ye nesi abreko wo nya Abusuapanin no enti de papa Shee ye na ye mebufu ye me time papa ye mehi because wo nya Abusuapanin wo besu ja wo ambehwen kwembe ni kwa se wo ji eta woni sisi se de wo ye Abusuapanin ke bi mpo wo ye Abusuapanin wo nipa bi kura de nke ba se oh wo kan Abusuapanin wo ntina bia wo ye sa wo a wo kan Abusuapanin ho tese wo ya damfo keka wo ben akosua se wow but the way wo man ho so na ye too much too much also oba form we say oba form kwagu ya kwa aba papa Shee ni Abusuapanin to pack okay sebi eye ba enim say Abusuapanin na hwe na wo siesie
na woye ntote ya sebi deshi ya wato form na yepa na chikurabre na de papa Shee ye ne abusuapani se de omusi twetwetwetwe baba o mano no say na wo kan first of all then ye and then ma kwan e ma papa Shee timi boro afie ho no and the first question ye bisa say e dan na wo de hyewu na obinya access to afie ho na obi hu hyehyere ye nyina ne mo tena se ye bibia na wotweda die ne wowum ne ewie na wotweda ne dia afie ba ba che ne so nye busuani kwakwan se abusua de sebi asem to ya ebu okra ebu ha abusua no se wo hene ana se wo hene wo mu na wo hene no kra free ma itimi ko pepani aye abusua pani ne wa hwefie pani a wo ha sebi na ni afi ofie ni akofa no se okra ma yade na so papa Shee de ye nyina ni se sebi okai de ma me akosua se wa yede ayama ne pen sebi dadi Lumba so ayede ayama ne pen no so ono de dadi Lumba tiasi won tiasi na yi echi ni bibia no obedi ne ho bagimu a na this the matter ye ka abusuasem adehyesem a onka ho bi na nso ye hwe kwan ofa so ne abusuapani si baba o ma no e wo badwam na dia o ye ya enwa chen so kwaku se wunya busuani na wutimi ka se 14th March ene ebe ye di wunya busuani ne wa hye o kasa based on dia o mo call ye mpanimfo ka kire no won ka so hye date o wo se wo mo call de so abahene honom some of the koto ohinenim any answer ohine de ma wo no no say enti and won hye date enti date na sam na papa Shee ye ka no wo se di kan wo mo call ye no wo mo ka kire de so abahene say di kan enkwala na mo wo se obi adwen ne se o fight for akosua sewa enti na ye sa no ba woni misa akola bi do na ono no oye dadi Lumba ba eni akosua sewa ba o London what you say akola no so no passport awu oye dadi Lumba ba yes yo no person ba yi ni bi eni akosua sewa ba wu dadi Lumba ba and dey say on the so o fight ma akosua sewa nkofo but akola no omo kana on so no Canada rather Canada ni na akola no yes na passport awu enti ono no ma me na frɛ ye so osre date na dey share 13th no M1 ne ba no on person mo so ye dey ebe bi nti no mo se date man dey kan no dey to so 2 akosua se wa so ma no February and last born be train last paper untumi nya yi am kwala mpanifo mu di kan ba ye ema yi ni bi untumi nya yi aba no yire no emba bi so court say akosua se wa so ye yire sa akosua se wa yire dia e wo so ba na ni kuna no and I would right so so be better for me e tut me tie o de boli no wo ha no no kwa asem no emfa nyina so no kwa mba no ma me kuna no because o person obo panyin ni nsem bitugu e ye wo hye na se bibisa de to so biem e wo se ye waje omodi de tie de e koma pakoso dade so ba na nsuta e wo so mde date ni bibia de e ko sem panifo no me no ka sei pakoso hene ono kwa no ye mo na ma nyi na so tire pakoso hene na esi na so na wo tumi si wo busuapanyin no wo busuapanyin no shepa pakoso hene na se what you say busuapanyin no shepa pakoso hene na se wonyini se pakoso hene so se bi waka bibia kire busuapanyin bi ko ka we kire busuapanyin wo mo ko ahemfie no abusuapanyin ka kire yewura se pakoso hene ya le wo boa ele salad so ko kan tebe gu pakoso hene so nti pakoso hene je ko so nyina pakoso hene onim that so aba hene o yefekutire mo yi no that so aba hene o be mu because wo mu feku no on the down ntia but ye kapa dia pakoso hene na ye de hye nti wo bu so panyin no pakoso hene no o tumi e de sere now do tumi is say ene ye se be ye ene se be ye ele twis is aka how many weeks what ha e maso da me ka kire ayi ni se be that Lumba ye tu fa 2 weeks de enu ye that Lumba ye tie e wo say ye na ye nhyehyeye abusuapanyin no na ye nhyehyeye wo se wo hina se papa Shee no na ye hye date wo say according to wa mo ko ho no de o mo ko so ngo ka kire ho hene no abusuapanyin wa nkobi abusuapanyin no wa nkobi o hene no ka so de so abusuapanyin abusuapanyin asi o abusuapanyin oni do kekentia se wo ni otutu ye yi a wo otutu ye yi a ye no come the right direction se wo otutu ye yi a e bi ti ohini mu a tade so ba ni ba frem panimfo na wa frem wo abusuapanyin wa ama ba na wo buade wonu se wa ama ti wa ama dia na ti se asem na ohini ko kan no papa Shee so mo ko ye no ohini no date so de tu dwa no onu so ka che ne se anya yewura so so 13th ni nya na abusuapanyin ama na wo do ba se de ye dai eto da so ba ni nanim se ni nti na wo mo sere se enko
next year March no no dey nyina dey egu ononim na ba ohene ne ka che wo se na tie dia wo mo nkobo na no ma ka na dey amane what you say to wo so panyi wan kobi o so panyi na obeli di na oyewura ohene mu afro no wa ama dia na ono no share say na tie dia na bempoma no so yenua to mo hwe kwa mafa so a o merewura mu na ahefuni nyina dey ate se no di kan wo ka no menu mi na tie kwa ku yewura wo nhye date no correct otumfo yewura ebundi na ma bo mu ase yewura wo nhye date mu obia se me previous na no ko o mti nkomya so o mo ye yie na edu se obia ba be se yewura de date o mo de date nam no mo da be sere de se na yakwa nhye ye dey edi afa na yewura hira so edi ama omo sabi ana abusuapanyin na di animu abusuapanyin na di animu ana wo mo ko ye papa Shee no obamu because you say no be pomo akoye ma what you say dade so abahine no wo ko omo ko no mkohia no wan fa asem na amto papa Shee anim no abusuapanyin wa ma no ana ma na de papa Shee ye dey e de adesede na no so de ma ohene no na wo ba ya aka ye be fa wo so wa ma ana papa Shee so de na Shee o ma na yes ha ne say abusuapanyin person yi fa bi time no abusuapanyin yes ha ye gina finfin kwa abusuapanyin ye gina finfin tumi fa panyin na nim nya fo bank of diketo achi enti o papa Shee so gina de panyin no enti na ma na ba sa no se ka ko straight dia ka sa na be ba me agena me ba kwa ku wasema na wo kana na mpese mba so papa Shee won wa no sa asem ma na chobe man de ne a won se awiase de adehyesem de nke ka ne wo fie ansa na bonte so fo epese bo nyina de won ho ayede aba abajim yenko asem wo eso me kwahye na me pese bibisa ne se papa Shee abusua na kopɛ bosia de beye se bimpre asa won de hia wato no okohwe ne wa pene kurabre na yi se obubenum su ayi ni nyina kometi abusuapani be ka ho bi eden ya wodamu bi na esi den na papa Shee se bimpre asa akwa ba ko duru se bosia abusua ko boy de be na wotwe den nyina wode na notum den wo hunu ye ana misumi bi sei abusuapanyin na kotwe ne ba committee mu kotwe ne ba so meboa that Lumba 1 week funeral committee busuani bi anim enti abusuapanyin ni wasede a obomu na kire wadon usuba ya shase ya unnim amra ne amamra ne amanne se busuani no na awie usei busuafo ho no 1 week no kofefa nkofo Roman father mun nkofo bi na beye funeral committee abraye busuapanyin na ade siw na so a abusuani nipa wom Lumba wonua no mofasefo no atitifo abusuani no wa yusu wo mo ali nse wa yusu wo mo fisa Lumba no kwa ne ho kwa wo shida nim to kwa woni na yaka abusuapanyin fenimu eno wuye na ode ba woni na yaka nti obi na fa adamfo abobraye abo ni nua pem sabri owu ameye ho abusuapanyin sem eno abusuapanyin so eti so no wa ba ameye ho to sabe de hye no aso fo no ko bibia ama what you say abusuapanyin na ba ro hu asade ye na akofa papa Shee ni nkofo so meboa na ye yi no na obo na adwuba bi no de opeso de afọ kwa tin ne so opeso divert ya enu nti wo yes wo right na eti ya ti hanma ye twen say ye hwe abo bi sun wo say ye hwe mo 13 no be ba betra hanma ka say kan e ma so da ye be chemo say abusuapanyin no o ye abusuapanyin e so ye abusuapanyin with the title not action eti say ma so 13 no ma so eti ya cho say so papa Shee abusuapanyin a obetuma na apostpone de ma wo say abusuapanyin no useless menua ba wa nyi tumu na nyi tumu kira so be postpone wa no chimu tan so be dia tum o chimu tan be dia tum abusuapanyin o chimu tan o be dia tum efi se wa hu asade ya obi ba ya ma wo e sha se na do abusuafo ye obi bia e kenu ano no wonnim dia wo ye nti na wonto obu aside e sha se no na oyeye ama no kwampo panyin ni pala minim no do wa boche pala minim no wo ba ya ni bre e kika kansem de kire wo no afi akire de panyin no be kansem e de afa no ho akodi ketu acha abusuapanyin wo gina mfimfim na we mu na seketu ya sha so onim no wo so onim no afi oba ya se oba be tese ne dishie no ma ba be tese ono kwa na dishie no ne yaka wo dishie no kwa ne yaka e se bia ka oba no a e ka problem yin na ka betuma ka so be bro ni ablekura da ye ti da wo akasa wo dishie abusuapanyin no ni abusuapanyin no ni wo to dishie no ne nkasa we de papa Shee ni o to no ma ne nkasa ya ye bo a mesremo we de akwese
one ne nkasa nti one ne nkasa no ebe no say ni say what was say ne nkasa ne yira ma ha wo so ode hye mu a mo ja ba ko so ne nkasa mo nyina mo boni aye mo nyina mo boni aye kwaku mesre mu nya abotre we de ya ye bo ane papa Shee ye ka ketu abi nka dwuma de kwhwe nko mo ko ebi na ss wo sa na wo se ba sa na wo se wo se mara ba de ha jina wo pem so no de yo na ni mo hye aya de ye sa chiki form ya de ye yedamase sa chiki form ya de ye yedamase obi bi ba yamo obenya bia ta ho based on the date no timo mo no ye yedamase based on the data ba bonten ye na nada de so ababa fo kofi atobra otoso mienu na ba bia obi a onkwaso wonom na sebi mpredu asasem no ntambe pie mu ne kopie mu manhia sebi nsem nyina kosi ne so ye na ba bonten be ka se 13 for mashe no papa Shee nya busuani a obetumi asesan de na nanom aka no maka won so se team legal wife 13th na ya se no emma so enti ekwa kire ye se na nanom da o mo she ne de abusua pani da o ma she ye 13th of December no ye bebo agu ye de ye se ye mongu ye kosere ye yasere na she ya nanom se ye mfa so ye be fa so na be sesan so masama no nka so nanom date ni ye bo agu na se ye ni sei na mo nanom aso so no ye ko manyim ye sere o mo a nam so omunim kro ye so mfa so no omunim se matimi di akotin wo awade ayi yomu e so mo ba no mbeja on papa de twa to be si on papa na no nim se bi fa so wo so se mpo bakan be ma ne da form no otumi ba na ma ne amane ese bi obeye e de ma no no nim enti ensam na yaka no e to asumu na nanom so be hwe apreso de amayen to ati ase amane ma asesa na nanom preso de ma na ekoba se bi mpredu asa na nanom ne abusua pani da o ma hye se ye mfanya ye papa charge go for so ayi no kwaku team legal wife monti asiana dia here dia se dia ba se 13 na team legal na nanom mo nya sa mistake no na nanom mo nya sa anfom so ne fa wadwen so na nanom mo nya sa mistake no unim de sa make sa esha ase na koso abempoma be ka se opese ye autopsy ne ho ade kuro de Lumba autopsy ni mu ya se ye ko no na chese lawyer sa na se omo manimfo a omo autopsy ne ho ya kwakọ ne fenchem no omo na na se di case ni wo court no watumasi eti yentumi emma wo mo yentumi so menu mani hane yentumi mfa autopsy system esa ko fa court system enshom nti court ye say yentwam ye ni ase we ye wi na court autopsy so ye hu de kunda de Lumba yes ye no ye nya hu de kunda de Lumba yes se bo dwampo ewu a ye paapai no odwanwo e paapai na kokko mpo bro nya so ye pai ehwem unkunu kwa wo hye se bo nwi bi mpai nwa aboa ne ho how much more a legend eti Ghana for mu didi abempoma atem because was yenye ni autopsy nti won tia say who did atem enti autopsy no afa na yewie court de no ya ye ko honom na ko sha de ko de Lumba ya rebu okrompa ye nsa ye ya de odobro ni ko wo ko betuma bo ya rebu ho isai ya rebu ko de Lumba isai ya ka se ya kizo bi so bi na akuno asesa no magye yem na masama ye sa so na musuro de ya obi aka se obi akum obi da bi but be se wo de ko ye de ekun no ebi ko ye sa ya re ne sai na wo mo ba ni nyina ya pako ba fa so ye de e treat mo so ati ase ebu so na ebusua ya de na se busua ni bia so ye de ahye ayi azuso dobro nya koye Abusuapanin all right so dobro nya ko jema ko papai odobro na ebusua ni mami say mami you know what here fa court so nya yire Oso odobro ni. No evidence why. You ba court e court na mesi wanya. Wanya. Odobro ni na court e. Sana ma obuwa. Court amo odobro ni so ye. Oso odobro ni ye ware no. Sa so na maame akoso ase wazo so no. The documents na amfa. Ento me ni na sa de te no ko na. Won ka so obi ayere. Court final verdict o te buy na. Court final verdict no. Let me to court ho. Oso odobro ni. Wanya evidence. Obuwa. O me ni na ko ekuna. Omu ni na ayere no. O me ni na ayere no. Na akosua se wase won tiase asisia no so wo mo dey to mo tiase ne se dey to mo tiase ne se wono no ka se wono kwa na ya ware no ye certified wife enu ti o se court se ente abusua me pa cho me yo sa ma je obi anu kuri mo court ka mo obi awai court ka mo obi anu dukuku so woni court mra na so woni de se court ti ka asem no a o ma me ka bia na na so woni se court mra si tie no a obi adu kunim kire se so obi ekuna etikura no unya yira me ekuna unya kuyira me ekuna odobro ni na court e de bem no ye de e ma court amo bem wo ho so o guess no nim the one car court wa bo bem wo ho
court wa mo bi mo correct no court say e man me nyina ya yire wa ka say obi dibem wo say man me nyina ya yire dabi also o clear no court say e man me nyina ya yire e to me nyina to koye also tell say because certificate na court o kan wo say won ka so won ya yire ya ka say to say ana me so ko ya to say na mutre memko anu tina me frɛ wa me so nya mutre abusua wo yika ya ba bi te so no na piepie tu kwa mapa anom bitim legal wife odire kwan ya no na odi bi gu mu a se bi fifire sam no se de wo hwe a papa Shee ko piem e wa United Showbiz won se de wi na team legal wife fon homa te wo mu sitie no sa na me nua be ma kwaku atesem hene enso so awura no a se bi kwaku mi se na mutre wo de be ma be limelight na mutre na here Lumba ka do bo no betena ho o giant na ne baby nti oba na here no wonya legenda ko betena ho na de be ni wa hapa oba na kobeko so atena wo ayo what ya no na do be ma so bo chi wa wa wonye what wa ga wa wonye me bu sa wa ga wa wonye yeni ma mo tiga ro ko nta bo chire yeni ma mo tiga ha mo ko ni wa bo chire wo ja wa le ye court bi sa bi sia fo why na enti si ade court bi sa bi sia fo why en ye ja na che no bi no tim so do fi honom wo nja obi a wo nja obi a ma me de nei ye ba tim legal ojare bo ha so ojare bo ha so kwakutie me wo ye me do ya dwe be tia o kana akọ wo no o man sia na ba mo so no mo de be ko si ade so ya wale obenya bibi ne ma na de ma no obenya bibi ne ma ye wo ska papa ye ne gwa bo che de papa gwa bo che gara de wa FM station asa de fia mu sie nyina ye no akoso se wan ni si ye be si e ma ware for so money abra ye o mo ntino o mu ku me mo njan bo side take for wo ko bobra wo me ye be di wa okobobra na ma ho wo da hye ne ma wonya ma wo ye be di wa ni ko ba da di ne tubini Lumba won nam Lumba de ne ye no Lumba de ne na ye no obi o ya le wo nsia obi o ya le wo nsia ya le fo wo nsia ya le fo wo nsia nya abotre na tim legal for ya no mdom se wo wani enye sa ne wo se de wo no mu se ya ni abre mo ni abre mu nya abotre emfa kwaku se si ya ba Abusuapanin to park no no say na me me camera je na ho me wi akwaku wa kire wa dwe me se tim legal wife mo yiti mu nya abotre ma me Abusuapanin se ada obete se papa Shee na mabonten e ka se ono 14 ongene me ho e na ombe yo mode hye na ye no be take ni wona no betima siw ni court sanse wonye busuani se na ofa asem wi ende Abusuapanin wo right all right so what me yes because papa Shee onye Abusuapanin ni wo be so ja wa mehwe nkwam enti eni kwan se wo gi eye na hyehyɛ ye de eta wani ase se bia wo bu abusuafo no amoma toto eye na hyehyɛ ye na eye good se bia date ye 13 for Abusuapanin pese wo ye e bia obetimi ne natna so e bia Abusuapanin ni date we die me no nya adwen ke be ya ki yemfa nko date sei e bia reason we na ke bia Abusuapanin aka so oh wona de wo de ba na so ye good ene matias ye nya ne sa ba wo ni to me say wo ma ho so say chinchina chi wo date ne na opese Abusuapanin Papa Shee ma reasons dia omunyan 14 for no mo pe no menye busuani nanso papa Shee kasa ye mu no sa de ni nua be ma kwaku ka no that Lumba ne mani bi wo se bia kwantu mu a ebi mo passport kwa wo se ye renew se de be ya enkra ne bi betumi aba yi na se na afa ba bi no so ebi no so won so hwa wo se mo ye den wono mo tro wie na se bi mpere se kwa ba be da ho no mu a wo matumi aba mo papa no mu ayi enkra ya de srede na me hu se papa Shee de no wo gina so a wo de appeal battle wa bantaye enu ye entoboase ye ntoboase eno na wode tu dwa se nko wo sere wono mo ko na nana mo no adesere dia ne asa bi dwato o mo ko ene se enkura ne bi wa akwantu mo passport we bi be twere nsofe wo mo nya abotere se de be ya 14 for ma hye no enka mo mfa ma mo se de be ya mo fra ne wiwe ni na mo betumi aba bi Abusuapanin nso so wono nso so na ye Abusuapanin fi se be favor do boni ne nko for enti woni mo de enti a Abusuapanin be so obaji atum papa Shee enya abotere na ankasa se ne sesi a wo ka kire mi na ka sa na papa Shee e ka kire Abusuapanin kofi busu akobaji atum papa Shee Abusuapanin wa abotere do akosia se wa nkobenya no lenient so wa abotere e do akosia time of the time sister man eno wa shintia time of the time no eno tia na ka Abusuapanin odi hiewu de ku ni hia ye de Abusuapanin na ojo de hie ho odi hiewu e ka de ku no na dika hia ho no se de eno de won pa ho asmate ye be ba ho eno de won pa ho asmate legal won pa ho asmate sanye date kura asem a enye date kura asem a
akoso be mpoma ka chose abusuapanyin me hu de ku yenua o hiaw enye se no hia no papa wo mo so da ye padi ko no date nwana enye ne sie no woni ndom afana ye ne ti no na botre mame kwaku mate ba bia wo so firi ba no de ti aye na ye sister na ye mame ye so ai bibia akoso abrempom akoka ye wura otumfo ntam no se na omuhu ade a e ko no o sie ne sei ma omusia o sie ne sei ana kwaku omode ko dan fikasim na fikasim sebi etire so dan ma asantema so yi sebi ne namu mpaboa de ma wono motena asem no so emuaye firi asem no mu bae ne se omaka ntem no asem awie na 13 fo de abusuan koe no omonyom hyehye ye na dade so aba ehene baafo kofi atobro otoso eyemienu obrempo ba bia obi an kwaso ebe odin ka asempa ye na ba bonte ba be kasa ne kasa yem nyina ne se wono de 13 fo a ono mo ahye ne nana mo ahye no sisi ya no mo hwe se nka 13 fo na legend ye be ka kopɛ ne korabre ama sisi ya court enso aba be bua se anuanu mu ana se mai mienu nyina mra ma mo kwan se omonko na omonko no monko ye kuna kwaku masema mpese bibisa wona se sisi ya no yes ye be ko ne akwa file for appeal a nana no mo se mo makɔ mo de 13th entama be pie mo kan ye committee ye wura yi ma asem no nyina no se be committee ne so nsem mo kan no kwaku maka ne tra kwa o maka ewu ana committee no o kan hwemu yi ne kwan so wa no na baby ai won hyehye sanity go to the yanko ene fie so nsem ye dey yanko ne ye de ye hwehwe ene se ye pesi di kan hu di okun charge kojo fusu ye hu ne na oda hyachena kwa any problem ese mo di autopsy test na mo twen kwaku jina kwaku se wono de ye beba so kwaku me won se bisa bebre bisa opa na de nyanso be de enye ayi akoso se woni hiame na enye odobru ni bi de hiame me am legend am funu tena nyuma na bibia ye me pese mu di okun asa ye no pom di kan no yes o fifi funu ne ya hu nsama kwaku se wono de wo pese wo ya na ohu abi o abada ye bia de make obeti asi ohu adekopotia ekum ye papa the legend Charles Kojofosu that the Lumba kwaku die no and I want so what's your take on I was anima we e koso kwaku die so no to success wo tema test na ba bontin akotumi se obi hu die se bi se ye yafunu yade ye osa yafunu kuro ye brimbrimbi na boy papa ni woto ananam wonsie do kwaku die no wo se wono de wo twen akosi se results baba bontin Abusuapanin to pack so wono de 13 fu na die si aye test no ye nya ye o papa shi nye busuani wo bia nyi na no mfre mu se na woka test ne ma bontin de ku ne mai o ka sen oh the American say e wo mu se de ku ne de wo si ye hu ba one thing na me pese eyi papa shi hu ne se wo se papa shi ba fom na busuapanyin ne ekosoro e wo se busuapanyin hu ne ho se wono na ye busuapanyin ye de na si efiem se efie busuatenten nyina woni abusuapanyin wo na wasa wotnase na wo chi eyile no mienu so etnase eye akoso ase wa no odobro na wo siesi asem se ebi ekuna no we na mepese oye kuna wo de no eye fine na fi so na ye abusuapanyin se de wo si fie wi so ye abusuapanyin na akrenti mi ntwe wa no nya dai enwofo enti de wo beka ne na ye dai ewom enti wo se abusuapanyin kofi wo so esole na wono no take decision dance obejai decision na ama ponten so for ama ponten so for abe control no eni kwanse busuapanyin ya dai eyesa ti de make an say abusuapanyin kofi wo so ompeje ni mu no ohunu so no na ye abusuapanyin na ye de no asifie ma de obeka no eye fine na obi antimi nya dai entwe na no nya dai enwofo kwakui ye na ya de nyina santehene a otekruwe ne krawe nwoma so ne wofa bare ma asam wo je mfisa kire nsuta ma hena na ba bia obi a mebobudi ha mabo me mu ase santehene wofa no sebi e wose yekobo ye na amane na yekọ ye na dade so ababafo kofi atobro otoso mienu ne yekọ ye na pa akoso santehene brempon so na mo mi ensan enyina de o musa shembi papa Shee kasa yemu no wose his excellency John Dramani Mahama eye Ghana mampani eye o madwen se de ye papa daddy Lumba wasi abone bra asi afa no enkai se bi ye state barrier bi kakra na nke de hye na nimonya ma wiase so nyina so ehu se wono so ababa ye bi na kwaku me pese me bisa se abusua de hye ewuo ene sebi timamufuo na nanom de ka bi yeye papa Shee kasa yem no nko wo twen se John Dramani Mahama wetie ne na achi no emra meduru ya na omo nso so de a ombehwe se be man state barrier se abusua na agi asie no won nso so de na wo ka in between abusua ebesi omo de hye na ye be man state barrier why ne ka bia ewom e wo sa afa kwaku nka we nkanya fe efede ti wo to obo ase bra
abusua ko amampanyina tena no mko no mko to Yura Julius omanto Ghana mampani no tiene ne sanity mko na Yura Julius the brother say mampanyina tu kwan nti wo mo ntwen na mampanyina se oba na ya to ebo se ahyehye na yi ni yi na mo so me na 13th Ghana pese omochire odoni anu so de mada de Lumba Abusuapanin so ade efe enye ne fe sense one de Lumba ya aka na pese oguni funu na yi anim asimti enema e5 pese ye digu akwan mu nyina eye ma na ye fe no on pese beba so enmunyam sha Ghana pese ye de ma no on pese beba so 13 December bronyo nkofo tu kwan nkofo eye ni gie bre no ye de yi be san yen enye bone Ghana mampena no na kura du Rollins oye de hye pa ya no ofa sa ne ofa no so betre adwuma chini esi ne so a santini de hye po ba yewra omi date be so yewra gitumu yewra gi date tu na no nyina ka ho ene Ghana aban mampanyini etras no me hyehyeye no e de ma mi e ma abusua ye omode ma state so ye omode hema mi ayi he ne fe ye etu ebo ase kura no ye deko ma mampanimfo obi aba ye ma ye be ye betu ebo ase e krakra ye krukru ye she ayi na papa bi ye she da si ye e de papa mi ye dey etumu ne de no yo mo na ye kofo yiri wu ye ma da ba Matan kunwa ye omode na aban so ye de ye omode ne kan bom ni nyina ye de amamre de ye state so de ye de ye ebodwa that time state obi etimi ye de ehwe ne ye fe nti ye mpewe man panyina se o ma be state na yima na ye fe no a o so obeba ye ne da ba betu anim no asa tena buso panyin so bonsi ho po na che so okutie de wo mpanifo mpanu na ye fe me ye meyi won se ai man panyini Abusuapanin nyamfa akoso bi mpoma na ne kokose koka chense ni nya ye dai afim ene ai abusua ne nkaye ne bi no ene koyom kose mampanyin so ate oba beboa nti no oba na ya twen ahwe date na ya hwe kwan befo so be ye na yi na ma na ye kese na de hye menyo se nyom ne ne ma akola we ya ye no go krowe mu no what ya se na chesa ye fe ena na nanom so ye ba ha na nanom so de no ntame pepie mu ni ade no azo so no tama na ochira no Lumba wu foforo no bisho panyin koye no okwesi yera no yera wan to date wan shida hye se mon koye ni say you da bi obusa wo date no shira so de ye dai e de ma wo sa na wo pesa wo ye ni ye fa wo tuma hye date se sa date we na me ye dai me hye ntime ko na me da ko tu yera ni yera ko na bebo beka kire embo a beka kire so mon koye de mon ko se na yera kwa beka kire se ko hene no ho e wo so hene ne di woni busu panyin na kwa himfiu ba ko so hene o kasa nyina mu fi se wo ko first one obusa se ura wai akoso hene wai obusa panyin post no me hye o ya ono twa to no o post no me hye o fi ho no na eka ntuma ko yera ha ko date na mpanifo se no pa ko so hene na di woni ma ko date di ama ho na ba ka kire busunya no na pa ko so hene so nka ahwenkire no ntu no you are useless o date na ma so your date is useless fi so hene odi manim na odi mu ko yera ha ko date no o ko kantam wonya we what will happen say bia ye na pa ko so hene kofi kasie na nanom da o mo say ye 13th no ekoko pie mu sa na ye nya na legal wife for mo ye dai enko pie adna o de o untimi kwase wo hene ka chese next week ye yi asante ma me nya ne sa o hene so ntena ma mfo ni me ye fom ana se si akwa na wo kọ no wo di kan di sa akosere o ko pa achew o ko ma di bem biso di anyamo ho sem sara na ma hwe kwan ba fa so ye dai no wo hwa ma kire edin ansan Lumba ye pa ko so hene se kire nya edin a onche o pa ma ko so akoso sewa ensan file for appeal e be da hom ye wi appeal no samudi tum na ko match ye be ye din ya to bo sa to ne ma ya ko match ni ma nya to ye be page appeal no 30 di chama na ya sa ko twam tie sama nya tum September March ni ye yi no na mo se chenchen me ne 13th no dia me ma security bi ye start appeal say kim obi etum for ne second no kwakwe na ye kwa appeal ne na 13th twam a 14 no ka che court say ye ne na kan ye saboa twam masa akeko ni a kire mo se da bi appeal dia ye ne for appeal a court say utumi nya yi eno dia wo for appeal a court utumi nya yi se de di ka de ko shemu no since no Abusuapanin no. Oh, Abusuapanin. As so many na musa na ye yi no.
ebe na musa anya wi ayi no enti me so ayam jama no enti pa mo de fa sora e de be fa form gina o last word ye be sori edwumadi ni so sisi ha kwakoba se team legal wife for eso mo file for appeal ekoba ne se o me file for appeal na 7 pediasa Abusuapanin se de nua kwaku kan wo se Abusuapanin fa amane ne amamre kwan so no mo ko hu ye na pa akoso hene na ye na pa akoso hene se bi edi animu that Lumba ye this year ebe simensi efficacy em se 7 pediasa o mo this year out of form this year de ye betumi aka no amane ne amamre kwan se na pa akoso en konkose ye wura eye se na this year eye obeye ye na ensutaman hene bere ma samu agya mfi se kire sante hene ne wofa enso so emma efficacy me se ne wofa se na this year eda form so me file for appeal so munya mfale sisi ya baabi a yiginan wo ye odobro ni wo de wo ye Abusuapanin ase bi wo da abusua no wo de se side check wo de wo se wo tena ho akosi se wo na watena ho ama na wuo enti wo se wo de ene ye nyintum ekoba se legal fo nso so ba se ye file for appeal efunu ne kwa akwa free ma mo nhye mbo ye ne sen enti hye ye ne de Abusuapanin be ka ne bom Abusuapanin ka se mpuna mpuna o ka se enhia na ye de because mpuna mo kopie mu o court no asema court no e kan nya se wayi asem na Abusuapanin na enye de enkosiesie ma bibia anya de entodi enti enfa ho ne de akoso ase wane ne nkofo be ye de ebeye ye de Abusuapanin kofi wusu esi wo se afie ni nya ona ye Abusuapanin de obeka na wo mse impono ukopie mu ofie bi mu na akrakwa wo 23 years ne de na susi Abusuapanin na wo kra no wo ye panyin na wo 45 kwa na akwa ne decision na obeteki no ene be ye djuma because one na afie ni nyina ye de na esi wo se wonye Abusuapanin to obi ntimi mfi abontin be fi o meka se e wo se wo ye ontutu ye se wo se wo ye ontutu ye sani obi so tumi fi ba bi so ye side checking to tumi ye kuna no sa so tumi aba ho aba ba ye Abusuapanin asa de ama no Abusuapanin ni nje wo ye mama rusi odobro ni yobi a Abusuapanin ni nje wo ye obi ba le ni no sia wa de ja wa ne ma odobro wonya wa le ni ma no oba o de slap ma wa de pata no ya pata no okunu ko fa ya pata no na wo hu se o mekuni woni oba afoforo hye wa wo oba no wa se wo ta so pe okunu na wa se de wo so wo ye ne se e wo so wo fight out to the extent say wo be make sure say sa oba no wa free okunu nche na mo ba ko e wo so wo ba ko bo si le bo so ba je e bi to me sa me ntina wo ma side check e meji mi kunu se mi do kunu ko e na ba ye na wo kunu so ampa wa wo ba ye de anti se na bia that Lumba o ba ko so ya se wo ntina ko so ya se wo so not ni baby no e to ti ba bi na wale na wu e to wa ba ga jire ni ema munsia no mo de ba ko team legal wife munsia no mo de ba ko akoso se wa ko baga na hwehwe be hwe ni kunu na so oni mo saware no na o ma ha le so betima he so ye sa che ko ba wo na be ni ye na de wo ye ni ye ma ya dai so ye ni ye e tu no na ye wa fo se he no wo nya ma no e ta so na mo wo se aso na mo wo so wo yire ma me so ko ana aso na mo wo so wo yire me se no ya yire so wanya yira ka ba wanya yire afia dia kwade aniwu kwa no se efie ye no bi ogi adanse se yo ho ade efie ka wa so wayi oba ya wa yo ka wa wayi wayi ka wo wayi ka wo afari o ka wa ni se ni fa foto mo ne ba ko ti ka wa ni se ni fa ana ye jere ne foto ne ba ne ka wa se ni fa ba wi ase kwaku sesi ha baba ya die ye wi amonko e betu amaka na Lumba ya wo wunsia ajiri ya adwuma kwaku sesi ha what is your take on se ko ba se ye ni 13 ma so sa me de o ka bo fo ma so nte nka se e ko ba se ma so on the decision ne de e nim ko sisi ye ni be ba so de na wo kan e de a che wi ase ko sisi bibi foforo be fi da de Lumba se mi mu aba no o last word da wo kan me last word nyina ne se Nyankopon ya adom na odondom yen na yetinkom se sa chekefo afei na ye betena se na ya hwekwan ye befa so be ye case no se ye koyanim akọ file na se ye file ebre ne nka be na be chi se de ya sha ase ye ye hyehyeye legal wife for no ye hwekwan befa so de sa chekefo no be dey e befa so enti ye hyehyeye na ye hwekwan befa so ye so se be di elemu na bibia ye kama akola na ai dare na ono wo Canada no akoso se wade ono de
no fotabra ba man say nyina no ma no obi a ye Lumba bebe bia wo ba bia no oso aka nkola nyina ye dai ahye yem obo modin ahwe se san nkola nyina betumi aba no ma be hu papa ani achi na de wo ho no ma ye de ama no sa chiki for de omo no fufu adifu omo de na de nya wo mo enso so ye de ye pede omo nkola won chenchen nyina ye se obe mo ba bi no ma ba be hwe ntia ko se wo fa nkola nyina ahye ne yem edna to omo ho edna to ne ho so ba be hwe na chese bibia etuma ye dai aye kama enu achi se date no any process no ye be hwe ye na no makasa na bibia etuma ko yi na esiepa ye pese esi da Lumba no etuma abaso se de ye be ye state barrier kama ama no ye be ye nice and catchy deco ye be da ne yie ye be pepe papa de na to asi ade papa esi no so ye se ko to from baby da bi to ye boss plan ne ya baby de na to yie no tuma da ama no so ye dey e de adwo no eno na ye hia yen ne hu adukura ye dey esen ku no ye de ye nye ono onso no oba no ya nto ye bo asa ma ware no na ya cheda mpanifo so dan sin konwa ntu ne funti no woni fa so wo so ene de wokuna so ni sebi de wo ono de ono ba fom ye ntu no de be ye bia nya na asem aha ono oba da wo fa kwa afichire ba ye no wo so fo wo si ba ye de ye fa fium na sebi ono na kasa na me kasa ma betina what would yes man nkasa ma ketwa so so akana de me kam de wo say ba me de wo de wanu tu so wo kan so ko team leader wife fu ankasa honhom a ya na ewura monument ase kwaku chese wo jina side kwaku me nyina ba bia they say ya kan sa anu si mame mesrefo anu si mame man fa na nsi ma ya na ye mi ya misre omo sa check fo no ko no ta obi kunu hu se di kunu akwa fa empra ayi sa check no kura no be mo no ota ho no omo se sabe mana sa akofo fufura you want be di no omo to no ta no bi ho yo na obi ono ya wale no but mame kama asem mame kama asem enti no de me person change na say odobro ni de ona so yo ya de yi na oba na betina ho na oditi bi ni yo bre na so ibetua woka na wako na omo ya waro omo na ye omo di ankasa na fe ne fie ru ankasa ye dey aba bedu efie na isi wonom na wotim na wo feel no eye one da Lumba eni siye nti bre no so asa adapade ne che no me se hu ye wa appeal court ho e be sa ba nya be kire mo kwan ye fa so ne nkrata nyina ye tintim ye DC dan no e be sa be kire mo na ade bia benya ye bia studio no na bia benya ene de ye fa nya hwe nti ye be hwe ene cars ne ade nyina no ye be hwe na ye bibia kama nti si ade Ghana fo nyina madawroma ate se me ne kwaku ene sai ai legal wife for bese ka kire mu nyina se yeda mo ase from the one share case ya se e see cross examination so se na mo si aboa yen na mo di akire na mo nima wawe so mfa so mo di akire na nkofo bi de mo se ayi awawe hu hia biem na set hu hia biem no ye se yate ndefi na ko wa ho no ma ye so ka wa ye no court di nyina no hu hia kokotwam ese fie de na obi ankopɛ no ho bi na wonye wo ha na yawawe wa Ghana court ana Ghana mra so kire se no hu hia kata no hia na se minim sa Germany abai papers ya fake sin Ghana de ye kwa etia kwa bo ye se paper ye kwaku Germany abai kata anya de na Ghana ha kata bi no he papa so Germany abai e the certificate abai etima about to ogudi a ene Ghana paper bi no he papa nti yate aware set wo Ghana nyina enya papa obi akopɛ de tonchoro baby na sa chiki fo nyina azo so no ye se wo kɔ abema ne nkɔ wo twetwetwetwe wu abeye kura nti obi anka akoma to no obi anta obi kuro ho obi anta ho mo obi ame wale no mo obi ame wale no okote obi kuro ho ote obi kuro ho na otime wo ma no na ye se wote no ho ye se de mu nyina wotumi ye kura mu nyina mu ya warefo nti mu nyina no wo a mu konko ye kura why na musuo nka na ba me busua ho unni nansa wo mu na ye rusu de ma wo na musuo nka obi na wo ma na esuafie so da busuam se ba beta obi kunu ho ho na wo wu na bra ha wa beto me wo mu na ye rusu ma wo wo mu de fa ho na mani na wa beto me ho wo mu de fa ho na mani ba bia kwaku di be fa de eduru ho no na be kire wo no na dwen kire no no wo so wo de ye sister boatema ama gina wo no so a kire na dwen e de afa papa Shee da Lumba ho sense kwaku na me sorry no kwaku mu video bi ne na mabonten se de ma me akosu asewa na ka me be kan abusuafo se de no ada so no e ma me akosu asewa o hina frɛ wo sakatimpo bi na ye kono no wo som mebe wati oba bi de papa bi fotabra ba mansan no ma no ye oba papa ona meka wo sem yi o se enra besendo mienu enna krokrochimie me de no ana me de no o se wonya da jejunju na brabom odo akosu asewa emu nsem a wo sigu no
Daddy Lumba na nim said odi ya maame no ene daddy ni nyina enye maame na waka na atum ene wo so ne niema no ye no so nti ono aka ye o say oba ben na obeja ni kunu na mkofo aman so ati edida mpafoforo so ni nyina waka na atum na opeso okra ni kunu nguase on peso beka ni kunu so to bontiam obi ehu o say o say obawe odo say ayi edi se wa eye wodo nti wo Daddy Lumba ko yi cancer odi ase a kire se wodo na wa che ga nyina me hu se wo no oba o ware wo ya wo bua ma babo ne tumi ko yi e de ma nti wo de wo da wo no mu kwempo no wo da wati ase na ma hu ni ntia e na ono no kofa bibi di gum na Daddy Lumba so ko di e na ye se de odi bibi ko gu jollof se de odi jollof e da na ajire gbe di ankwa Sache ki fobe di ankwa for sina for su the lord sleeping wo kodi ya ana edo so da jira ten no they say no sa na tie yeso ayi anyuma obo nyina abaya panyini no obo nyuma wo yesi nyina de ma no anyuma de ma no odobo no obo ya odobo okoso ade no kwa so keke baby obo ya no say e be so ya hinche akwe kwari ya be so ya hinche edugu so awoko nduko so ako abusia no de ma wo ama odo de atesem hene ne de ofa kwa so wale na keni ha na obetale ho a kan kwa se ya walo beto abre obi no ko fie fiefo ne ba ada da sini wan ya ka so fa da se fomra wo mu anya evidence photo wadi put some bang na photo grade photo grade. A good friend like no other. A person watch Papa Shee, no. And on one so be must say Papa Shee. That's a Papa Shee one of the and Crawford a bonnetti or more. Papa Shee, the Miss Sano. You will be in the beginning so Adam Ford. Hey, I don't phone to me to me. Corner be was say, I take a 4 cry. Why? And our face so Abnado Cast was saying, Adam Papa Shee, no Abusuapanin, and I will be fear some. Abusuapanin. Who are dear women? And you know, Minyabema to some Henneku, and a Yanana, Yadina, or no dear, or Bapagina, or no so about what my Babakai home. Am I and 7 or so about some war. ADUMASA TV, medical culture say YouTube no ADUMASA TV. Cause subscribe to Media and message media in some union when you be Facebook ADUMASA online. I ADUMASA media as a general ADUMASA media. TikTok ADUMASA TV official. We are on no follow and subscribe to Media no. Share Media next watching so our comment section one. We can ever be test or no any see one no. Upia pia tiko. Am I did that the Lumba seminars as well some ye chaya kwakusi say. Yana na nsuta ma hene barima samwa je mfise na bia obi a onkwaso nyankwada hene kase sante hene wofa ebesom bi na na pa akoso hene yana na de so aba bafo kofi atobra enso so ede ne nsa besom bi na pa akoso nso so asom na ya hwe Daddy Lumba na yi eda a ya hyese ye mpampe ne kwabre no say ye 13th anansa busua anananom legal wife fo nso 14th for mo ka no sa ne kwa akoye aso ye twen eba ye de beba na ye de aba besom Top Solo Electricals ono ne maye nkane ya maye bebe somo na awia kete medin e de aduana de hye bedi akon yama mo ne tia ade hye